Ngithathe leli thuba ngibingelele kubo bonke abazalwane abalalele lo myalezo kwindawo ezahlukahlukene kwelihle lomfelo wami onguJesu Kristu. Kuyimini yeSabatha mangicela ukuthi sithole ilizwi lethu kwiTestamente Elisha, incwadi yezenzo zabapostoli, isahluko esika 27. Sizofunda nje amavesi ambalwa, asizowafunda wonke. Sizofunda ivesi ka10, sifunde ivesi ka22, sifunde ivesi ka26, sifunde ivesi ka44. Amavesi amahlanu, incwadi yezenzo zabapostoli, isahluko esika 27, sifunda uverse 10, sifunda uverse 22, sifunde uverse 26, sifunde uverse 43, sifunde uverse 44. Wathi kubo, madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba nengozi nokuchitheka okukhulu, kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela nokuphila kwethu. Ivesi ka22, kepha senginiluleka ukuba nime isibindi ngokuba akuyi kufa muntu kini umkhumbi kuphela. Ivesi ka26, kepha simelwe ukukhahleleka esiqhingini esithize. Ivesi ka43, kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPawuli, yawavimba enhlosweni yawo, yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini bafike emhlabathini, nabaseleyo bafike, abanye ngamaplangwe, abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi layo kwelihle lomfelo wami Jesu Kristu. Amen. Masithandaze. Nkosi, sikelela ukufundwa kwelizwi lakho, ngithi ngakulukhuluma mina ngezindebe zami, babona amandla amakhulu uhlale kimi manje nangonaphakade. Amen. Kuyimini yeSabatha nje kuwo wonke umuntu olalele lo myalezo, ngithanda ukudlulisa i-theme encane ngiyibone ifanele le ndaba engifisa ukukhuluma ngayo. I-theme ethi enjoy the journey because it will be your testimony at your destination. Okungukuthi ngesizulu luthokozele uhambo lwakho ngoba la uyakhona lizoba ngubufakazi bakho. Angizoyichaza ke kakhulu le ndaba Nkosi yami, ngifisa nje ukuhlala kwi-meaning noma ngifisa ukuhlala kwi-message engifisa ukuyidlulisa ngalelizwi. Bazalwane bami, izenzo lezi zabapostoli ezibhalwe ngumvangeli uLuka. Ngizoveza into eyodwa nje bazalwane bami ngomvangeli uLuka, ukuthi iningi lethu siyamphambanisa sithi ungumfundi kaJesu. Akunjalo bazalwane. Umvangeli uLuka akayena umfundi kaJesu, kodwa ungumfundi kaPawuli. Wezwa ngoJesu esesibhedlela elapha abantu, enza umsebenzi wobudokotela, washiya walandela uJesu ezinyathelweni zikampostoli uPawuli. So ingakho namhlanje encwadini yakhe ebhala beqala uhambo lwabo nompostoli uPawuli bebheke eRoma. Kuthe ukuba ke kuzobekwa inkosi uAgrippa ongumzukulu wenkosi uHerode. Kulesikhathi uPawuli eboshiwe, wacela uPawuli kwinduna uEfestu ukuba icala lakhe lingaqulwa la bekhona, kodwa liyoqulwa yinkosi uKhesari.
ebandleni laseRoma. Inhloso yakhe umpostoli Paul ukusondelana nebandla laseRoma uma ngabe ecela ukuthi akayiswe khona. Now uthola ipermission yakhe granted by inkosi uAgrippa umzukulu kaHerod ukuba ahambe icala lakhe liyoqulwa inkosi uKesari ebandleni laseRoma. Ngifuna ke sibambe lento. uPaul uhamba eRoma une mandate ayiphathisiwe nguNkulunkulu yokuthi uya kuleya ndawo uyoshumayela ilizwi likaNkulunkulu. Imessage yami yanamhlanje ukhona lo hambo oluhambayo wena ukutholwana ngazi mhlawumbe usobizweni lokufundisa mhlawumbe usendleleni yesuccess yakho but une mandate okanye une destination obheke kuyona. Bazalwane bami, uPaul ke ufakwe emkhunjini eyisiboshwa. Bathi bengakangeni kungakayenzeki lutho. Uthi uPaul ngiyabonga kwiverse ka10 ukuthi lo hambo lunengozi. Kusho umpostoli Paul ingathi ushiso kwembongi yamawiseli ukuba oluhambo linengozi, oluhambo lunezitha, kodwa Nkosi kuyona yonke lento ezokwenzeka. Uthi uPaul Nkosi mayenzeke intando yakho. Ngifuna nawe kule ndawo kuyona namhlanje angikwazi uhambo lwakho lubhekephi, kodwa uthi Nkosi mangizothatha lo hambo lwami mayenzeke intando yakho. Remember itsimi yethu ithi enjoy your journey because it will be your testimony on the other side. Bathe besendleleni behamba safika isiprofetho umpostoli Paul. Uthi uPaul makufika isiprofetho kuye njengoba nihamba nizohlangana nesiphepho okanye amaza azavukelana nani, kodwa nalithemba lokuba endleleni yenu noma ngathiwa izimo zivukelana nani, kodwa yazini ukuba akuzukufa muntu phakathi kwenu, kodwa uzofa umkhumbi kuphela. Ngifuna ukuzokunikeza leyo assurance kulo hambo lwakho lahambayo ukuthi hamba ungami ngoba akusufa muntu, kodwa uzofa umkhumbi kuphela. Noma ngathiwa ingane ohamba ngayo izofa endleleni, do not stop because you have the mandate to be on the other side. Ngamendle ethandazayo bathi behamba sadlula isuku sawu14 bangafiki la beyakhona, olwandle lamelana nabo. Bathi besendleleni uthi uPaul masambeni madoda ngoba destination yethu it's on the other side. Ngamendleleni noma ngathiwa kujeni yakho uzoba nezinto ezokuphazamisa, ungamendleleni langazelela ukufika on the other side because injabulo yethu it's on the other side. Noma semhlabeni izihlobo zethu zishiya, izinto zethu zihlukana nathi, do not stop your journey because it will be your testimony on the other side. Bazalwane bami, uthi ulandlela kumelana nabo washafaka umkhumbi endleleni. Wathi uPaul abakwazi ukubhukuda, ingane wesayizinzile wababhukude, akhona amandla wabaya on the other side. Ngizothi kwena noma ingane ohamba ngayo seyifile, hamba, do not stop, thatha okuthathekayo ugwedle because sifuna ukufika on the other side. Noma ngathiwa endleleni yakho usofisa ukuma, ngizothi kuwe kwena ungami, enjoy the journey. Noma ngathiwa khona ama-obstacles endleleni eyihambayo, enjoy the journey because it will be your testimony on the other side. uThixo makakusikelele abe nawe uhambeni lakho, agcine uzufike la uyakhona because your journey will be your testimony on the other side. Ngoku nangunaphakade. Amen. Nkosi
Usisa ukushunyela kwelizwi lakho ukuthi bonke abazoliswa bakholwe nguwe baqiniseke emandleni akho ubapha amandla okufinyelela lapho beyakhona ngayo uJesu Kristu inkosi yethu ngokunaphakade. Amen.